en wale shanka bangwan kapa diok ronkina dangro wide jandangro wide bakel bana report me bana jelinkel kan kono nyami jiram jidit ka jan channel me Nuer TV channel go jan ujin there subscribe the notification bell de trying kom chatem shi barida shamala shi bakaji we ko report bana jelinga do dande kon linga ja go jan o der andere shar der jamala tinba mitim gujino der top ka jan lerdan nonka ane bana werede en man bana lim kwasama en walle baka yenong roanyatin kon telat karodian rewicha ka South Sudan to kon ke serious and developing situation mitore wika South Sudan and tama re report kaname bana tin kon chalat a local community ke local source ke tandan and kur ke je rewika South Sudan ka part of Upper region bana jelinkel shet ke area and ka Akobo is kana gwadialin kokien bana report me bana jelinkel ka dobadan and kon linkaje Nating wana lungan tama kajan gwasa me dierkan kajan violent dan and chakos kume SSPDF and take a new claim pibin ki jo machala no take a military movement metwog and kanu tene ti shid fact ki chitia ti shiwe ka kuma SPLA ayu kana dwala dan dwala ka civiliani rewich ka jongle ka takura dan le rode re report kana me bana jela de gwa do badan and tuokre ka mokaje ki ngum le rode money rewich ka South Sudan bana jelinkel report ni amman shalat gwasa me shaladu nene la local resident tinte rewich ka Akobo chikaladu nene te kun wishal ka shol ma jogron mo ramkel med pin pol nankene lure kong general government force wajen chaben ka Akobo is aneti kontila nin wajen che community che ka jogono nene la community members che ka jogono nene an ba kamal ka gore jano de je kanetin kontin ka Akobo jen chala do dere je kene wudo dien mi de ke jekel mi chala komach tor lo dere bende ke bijek en gwada dana tetin ka Akobo is ko de ko kulo ben kel ka wajen jala ka torbieli ke reporten yam e chalat ka kore chi situation choro de rite wut ko jan chanate confuse an gwada mo mi shi korma che chobo korma je chob gwada dana tudo muteten ka jan location mo chala da wone ne netin to wana mo wa shu do mo men choran wa chula no ke chwa ne no jan doje na doje kama chimi di lo ne kana mishit kana me ere kure me michikor to ka joda na shalat wa ko jen bogana ke de menji sidit wa shu netin kontila civilian shu naren bar amenetin kondong tin chil korno dong de shu was de ko jen chana ta ka pele no en chatiai eno ke che ben ka kume SPLA ayo awakan kanete tot ban kanetin kontin barka na ki chitiai no ka tiai gwada mokoro ada ka jen gwada chire ga mucha to ka jen ka jo mchala da wakan jel kan ke vehicle ke turbil la turbil tu da take a match ke one military truck no kan pickup ne to wala pickup truck ning SSPDF ka kuja mo kamana na shanen wani titi kanere dong ba mu kare bone kuma SPLA go ko ne da konti tin jigala da no chicken ka surround ko kan quicker ano bana more information bana jigan winimi ane to wana ta ka Akobo is jo mu chicken me chana kula jogo no ne mishi incident like this micha talk na chodi na martin ko tandian ku no na confusion ke gor kan ko na confuse ka do dan de kan bere Akobo kaja communities ni rewicha ka South Sudan right now kamana to ka Akobo man lat ke lure kon kan pol nang wa kan panken wa plandi na mo go ke jenwo bayeng mudit baje Jakobo were wikelu alo che bichon wa kel no ke reporten shalat kimandana da road ne tumwan ka local shiga jodian chicken lat kene kontin wenamo chicken lado ne na china shiga dwal ka ta dana jikume she report to kaje mishit kana me chategane tila activist teacher wajba kana community members lat kana wonena and military operation lat kamo re which ka Akobo wa targetin kuka targane civilian
allow wheat and civilian ten kan gota kon ku kan ga target chiyo te mo gam gor kan be kan be jek tele dor mi jekana no kan pain kan be kan ko be kan dor no wara be kan kef ke be kan wara be kan kanak ngai kon diale ename ke dwale me mi chanu nge kum kir mi yadi chien changanyam ngai kon mi jitu ko kor pade paiwe mi dongde na kula dwal ga je tama mi kum kir mi yadi chike report jikan la no bikan ako bikan ka ka joge chi we kon dial ne no shi kan we chala pan kor shi kan ne tong wante la nuere man nuere kana ga nuere ke un nuere gan ganak te kan ga chol ke jikan ka pel yen kwana la joge tama no ne na mi te rami mo mi na pel no cha ti ai cha bin dun kwana koro kwana jagwa mishe jan kaba meka kaba kwaka ba ko ngaje no general mitede aram jeti ai tandi ende na de ga pele no bene kamal den ga kore bi ga mo kare chere me chi kan ne ti job jan dang rawi de ne jan dang rawi ro kamen me gan ga pele na bare wich ko je kan ka long na ga microphone and then ga kore kan na benak enono ka jan kwire ga mishit kan mo chi families ne tungwa nung china shiga diere no dong de mi shika mdara to ka Akobo ka report da ne chala no shiga na mo ka 72 hour ne tin kondila community leader shika la do ne na kan shika situation mi to ka witin ko kendi kan goro da to enono chol kan de na de ka gang de civilian de ka gang ka chol kan kum kin yadi je no de ka restrain de kan lat ko shika de ni ken shika de bare wi ka Akobo ko na me mu ka bare wi ka Akobo benong no kor ti dit ko shi community shi kan be biet lora bang kon community mi te gare mu to la shun kan kel mi go kum kin yadi de no bana be ke intimidate ke be ka kap ko bom gwa mi ma cha kweren che yen rai wi ka juba la doctor yeng machar ko ne ko la siblian ko la jo ken na ka e ko ku kan dak mu cha kan support mi shi ga mane wa ba jang na so dan ko bolo jre kor mi chro lot mi no ken yadi de dara je lo jok na me heri pon le roda amana dia na chanyo ko mulat ke ka community and when mo ka Akobo kana go diale ko ken adwo badana ci kume je lat ke jeno bo bok lo dara bok renyal ngai kon diale ci kum kem yadi ci lat ka gwase dan ka ngoro batam gor jeno nyoko je kamela de jam so bana to ka mu kon te ka choblo aj morong la kum kem yadi right now shirmiran ci kona ngaj min di let kana long gor kana de kan wore de kan kana ke de kan ka joy gona ken te kan ten jen ta danan melet kem yadi de ko telam do dien jimi jogu na no yen jana gwasa mo ke jogi ji United Nation no kwa evacuation kwa jalat we mean that take a plan meledi no de ne to de kan shirmiran ji kan lat kon diala ne me shane kon chaga chole a jogu no yen wajaro biya baya bulwak baya mu ka kwan me na we shanen ci na jikin kanak so right now the same thing later on in time right corner gor kum kem yadi do banat ba kan yo mun naka ka kine te kontilan were so we need to be careful katin kon let kanka an wana rai lerka la take some political voice te shirwach jikana do ne na an ta dan lat ke kum kem yadi ka jodan chikana lat no bika operation bikana nangre Akobo ka chikana already wa kana wa ngat kane ta dan bugana buka jakare nyal buga bokare nyal ka gwata kon bikan ka buka la gwatin kontin tinwar community tikatin ta gatin ta mantin ta dong tikatin ka kwinya monica she ne kon la civilian chikana goro dong de ka jien gwatin kon tikatin ko ka dwal ko dong de na de kana ko en kum kem yadi de chang cha jogo no gwa gwam te civilian tan ko ngai kan madana tuok chigan goro dong bi ka bok ne ne kon te la dina spele ayo la ya bong ne kan te kon la civilian so mean that new the jeno Akobo jen la nek move on keke ko jen the final control area and an cha ki the area mi cha control kuma spele ayo so gor kan lo no de kan area mo de kan control by any mean tama civiliani GNR which shirmina nyar magwazama ko ne tangwan ka gad ka dong kana man ka kor jano we ka mabe and then chena ati ka put ka Akobo man we ka Ethiopia ko rol Ethiopia gwada na te UN tiketen
chikum Ethiopia ke report an inshallah wa kan bo chikan lan gwa chikan la chikan na chikan ga receive chimnen yan magwa da mo ngo kan yer be ga kuj man lat ka gwa same United Nation ka ta da na chaka mo ke wona ga jeno de ni ba ko chin yan lat ma kan chikan logolong kan lat ke me kum ke mi yadi che chong tele mo gwa me ten there's no justice there ko en kum ke mi yadi mo ko targan civilian ne ga civilian ango mo ngod jor na mone reg medit shinetin wan chicken ponya do no ne international organization ke when ke United Nation kan mi chicken na chicken ga bulak chicken kire kan bu mo ke warning ke chicken bular mandan de mi jek na mo ba jang na we South Sudan ko ba were re ka ke bisibili antan wan bi ke chu chicken le ro da montama ngai kona ala international law ke ngot win mo lat kan no ne civilian de ka deal protect de ka protect by enemy enemy rek miten wana mo de ka gang misha civilian sha ka target ke sha ka cin jek na mo tedegwa so jan mu gorga jano de ne dial no de kan tin kono lat korodian no de kan ka gujeno ko ngune ka de kan ka report ko en to protect civilian wa mas en randar civilian der ka protect ko shi ka part of the net and content wana money organization to one la global organization we mon chiga rajalong and netin contin la civilian ka ganga human right group ba chiga right and go civilian ka cha target and kum kem yadin nen kon ne kon ko target chemana ngai kon ko target ni civilian most of the people did kon ko target ka civilian mi kon ka medan show da lat ka nasser chikon dial medan to chikon ngach gwade kwana targetin bukana ke chemically chikume Uganda kene kume kirm yadi cha rodian matkel children matkel ko bikan Nuer bikan ka bukaren ya chikona shunen chika book chemical shala incendiary weapon chemical chicken ka use ka gwaze dane chicken na chicken ka bukaja ka jan won kin dang ro with the jiran mugo ikone chikona ni kan ka buka mane god so right now ngumungut antam ne tungwalat ken no dong de buka Akobo ke ken chemical to turn enyok but na Akobo tiji wantetin United Nation many human right group wana teketen so jikan lado chicken bijian ke report nyam jikan lat kan na machine bijian binetere which right now kanetin konante ka Akobo lat kanone na miwo United Nation mo ka jen anyo de jano biriak badira long ajen mishakul lat en mun ya kaneno chiji United Nation jikan de jen even the United Nation mission kan chikan bijian but civilian they are fleeing the town ke jen ka react so na me mediten report den gwasmende kona nyokamlin kona wa take information metwork suggestion misha suggest wa tension teten kam kuma karwara la government dun kirmi yadi la force tin kona ya jagre wi ka Akobo ti da dad wa kan shiga disagree along ta dan don lelkan operation keje wa dar shalka mo wad military garrison wa dio je choro en dakten do dan de karodin keje wa ta dan don kukan wore kukan ga target keje our internal disagreement eten alo chicken mat gwakel ke tin kon lat kordian some report chicken la do ne wa te ke deni to discourage long ka ta dan en dong to ko te ke je ko na una ko na nyin no connecting konti la spele ayo but instead neren kontin la jang kan tad wa targetin ku ka target ne Nuer special Nuer children Nuer women and la mi chajik mala civilian la kana ne wa na mo chi gen mission dan jana ka je mission wo de wona re which ka wo bina wunyin connecting konti la denya spele ayo so netin kontin la SSPD especially tana tin konin chiti wa dong de kala ted cause ta dong we keje wa maybe dong take a serious internal disagreement to ke report dan chala da media ne dial ka chala dan wo kan chigana gujino bi ke tai bu kuma SPL ayo report dan chala gwa da mom to ka reg mutin wa nyangich en kan short roll wa kan go the corner to no moten kwa kujenu what was the problem me de ka rodian da ka jam ko so wa take ne to motichi rodian tijeti ay to chop ke kudang bakal or something kubakal wuje nang di ke report ana chalat but more detail tiketen an chana raje me chan nyokomlin corner
an kora me watu ka korni ne te pai we me shi lure kon kana jan wuri chal ka me pol nang shikan deni kan ka jak kan yan ngich kana shodral nyan gwa danan we ngwan wo tokten shagna me tele unclear detail chano ngani ne the content wana mi kala no kume shika chuje longare kuramo ka tadan churum ka je ka SPLAIO wacha tine ngwane shana ka ne ngwane shamu ka bot ke report dan shalat but still we are looking forward ko ban clear information ban je ka manana shitkana mena wana ka another claim inshallah the kuma SPLAIO na me another major development mi inshallah ka sha discuss kuma SPLAIO kala do ne wa take di nitun wan tichi surrender ka shi tiai ka kuma kirmi yadit na shi da men shana mention ne na la talk den te sha jak wudu shalga me pol nan ken luro kon jela spokesperson ku da dia na mo janam dana kule la chief of defense force so rai wucin mi ka Akobo gwada dan don gorgon ka Akobo captain chala do te ka ral mi to ka ral mo che to ka according to the information now to kon gwase me deni ko kudang bakalu jandang di 650 government soldier wa kan chikan mechanic kan galat pinchi ga saranda she we ka kuma SPLAIO force chinman chala lat nugun nu mudong mi shi deni SPLAIO mi teram shi surrender ka shiga da ina SSPD mi shiga surrender shikala da shi kana part of SPLAIO ma zan o de ga me ke de kan kalapin ka de kan ta danan don de kan lat ke jeno shiga tela toki shiga kuma SPLAIO shikana join de kan ladagwa ko tandian larana be kai yo banyo ko tiai bana be kan naki be mi jegbelat no shirmen shaling ni ka tukde ken yamano nu da na shi lat de tiai ki cheben kush ka shwala da no gore gun mi shwale ne re Nuer ka shwajo chol ka bana tu bu donya na mech right now wa cha ka soron bone ka jo da na chala so na mi miten gwa mi so mutane ngaje no la na la ka pel ke no bi achana machante ne kai yo biology tumeni gori de na de kan gujagwa but kari poda me men chalat 18650 shika tiai ke shika surrender and tamaka part of SPLAIO forces ka jo da na chalat gwasmene gwadan tiai natin ka location da charge mention ka jari poda me men chalat wa deni kudang bakal wi jandang de tiai kan ka borgong diar borgong diar jan gwada ranan tiai natin kan di ti wachi kanan no de ka wen yam ka dor mishal dwashan mishalada jan a command center ka SPLAIO ka jari jana mone ala jan gwada ante SPLAIO teten mishikana ona no de kan we no ani shika wote ka ngang no niken kam niken then she 650 SSPD soldier watching you tia chicken the fact we ga kuma SPLAIO na me report mi shi talk committee to la talk allo ha create information na me da la significant shift along ka balance ka fault and content gwa da mo la pot na SPLAIO kana pot na SSPD da la mo gwa ka kuma SPLAIO ko da SPLAIO da yo da kreo bana me ngode kan independent confirmation kan na ben but according to report ana shajja ke yishu ka ta jojo gwan go shi de yishu ko kudang bakal wi jandang di shikati ai so na me da la manan de konalin ne tin kontra rai kila ne tikala do ne kindi ni kona chiti ai gwasama no kan na wa ya kan ko don shiga la uncomfortable the planting corner latkem wa kum kirmiya di ce ka plane dio jamu ku yen plan kon latke kum kirmiya di la plane ken gor kana longono de kanetin kon tin lan wari ke civilian wari de kan na gondin kon te gutene jen plan da neten so for that reason 180 kan kala comfortable ka shang mishi kana mono ba civilian ba ga target so kan gujino mishi kum kirmiya di chala kum muku target civilian de no don bi na ka kum SPLAIO ngano de nero da mat kujido den kan this individual ten chala do chitia chikan loko no bikan war civilian bikan ka target no chikan order in chatup urishal ke polnang kan luroi chikan lok so kujamo chikan loko no bigaro in vol ka jen conflict me en go wa ne ko la civilian wa kan so chikan utia chi we ka kuma SPLAIO
chicken government force chicken ban ping ka chicken opposition force chicken join ke report dana chalat 650 soldier wa chicken tia chicken defect anyok bamun bukon ngachen claim me ngoda kan verified but ngai conflict lede jawe ka wene gwasa me take right mishalat opposition la netin konin pin Dr. Machar kide ne Dr. Machar kind of support real no she can message ka political message can to kan ni golian kim char kan longwas me o de ka so Sudan de kan transform de kan so Sudan de kan transform la democratic country gwa mi mo de leader de ka kwanya na selo de na de kan vo netin kona nokan ke chi leader no che de te alarami mo binat baka right ka bom and message in cha lat gwas me a message very clear ki jom very clear and wo jokane dialo ne la kon gone baka so Sudan baka je transform bala democratic country gwami mo bran ba kwara noglode je ba jakwan chaji bi kap ko bom jira mo as a citizen bi kwel why do bi chu kwan chikala do ne me jen dan en gurke lungono de lat e kuma SPLA ayo lana mo chikala do ne mi we kan ci South Sudan che bit la democratic country membe to gene be South Sudan ba jerwach rami mom la dictator ko lat ke president Salva Kiir yadi lat ke joran wojen ko remain ka power ka gwano bar ko jan dwale ka queen kwari ko ramdal ka queen kwari nyodo jen wojen be jan orun misha election cha jalat bramo mo be ben pin ka ba corruption ba yunen name chikim yadi chelugo no beje face che gorno without election but take a power net kan no misha national election charge lat de South Sudan de kanin Canadian County support Rico de South Sudan de chonke de reform wa Canadian County magajen de national election de lat de lat gwa ko de citizen de de kan kwar magloy de ne de kan kwany alaken adno ke jen gwa sembe je longono ba kuin kwar ba lat drop down sha kuin kwar belat keje ko skondi albana menda la tok bana jelat maniam ne de konti la voter cha ka jo cha ka displace ne kon million of people right now chicken to the South Sudan shenken IDP camp shenken refugee camp Kuwait goal Uganda Kenya Ethiopia and Sudan kan go reality de ka barara de gwan mata ko teten so no me tele kuin kwar mu de ro lat kan jo ka kawudi jo ga ko kirmi yadi dole go janwo mi cha tuogo no sha kuin kwar cha lat kir de region teram de kir de yureka the only thing min guje janne kon te juba kan it kon be kwan kin it kontin ko light on ko kan ne tin kontin na kaja bar kan it kon te countryside ko lara shit ke steni ki county level wona ka payam bu mane kan e diali chikan kim yadi chikan no kontin jektin kon lede nan ne tin kon te juba karwade ka juba jalla wujin dini jano ko population ke luteten no population ke le ja ko refugee camp so ko kuje money goro jano de selpa ke yadit dara ben pin ke dara no dara mal dara jino de ka roi ke Dr. Machar de kan mal de kan no mi se nyur te kan do budan de na nyam ke je no de kan realika Nathan Manchinaro jalong ka quick corruption ka kana development danan tel rewika South Sudan pin kirme yadit na me issue mutchitwo ka gwan bar ka teten matama malat ka netin kon lat ka corruption la de ka jor Nathan Manchila jiwich lat ka no ne South Sudan natural resources la kwaktin kon ten gwasmo de ka lel ki de ka lat lo lat ka ne share ka ka dul wal ka ka dul gora ka ka kantin diala kona delat duno na me wa kan resource ni tintire which ka South Sudan wa we kan ke individual pocket ala yu ka jemne ne de konti la politician in a state ko de kan lanina de kan lanan wak che kan telemje ka chenga salaries chaka kap right now jem nen yana kan community find the keep communities ni ku struggle ken gwan tele ka dul to go tele kara be tele internet magwa tele good service basic service they are absent tele duwar magwa ajan men lat ke je gwada men tam kuma SPLA ai won wonene kan public resources
chaka de use la tu wona kan itin kontin la politician kela kwar public resources de la na wikake de get it take nene kontin la ordinary people tin nene kontin la jiwich ka kunyi shirka na mo kuma SPLA I will go to change everywhere ko tan right na bani janga jan wona ne di shushika Nuer Carodian Jang shushke ji kotra shushke tat shushke morle shushke in fact morle community a Canadian content chanda manya lunga kum kirmiyadi ko kwa kala use jaga ko buka la ne tila ji dawi tel gwar tel dol wal tel mugwa menga kana tel duoba tele ti kwa kala use against Nuer ku kan wala la wana ka me cha mu ta kwa ka kirmiyadi and it should change de jager ki ba jager ajem ko ala ku mesfile ay wono nena ko gor kono bi South Sudan bala mu gor ko reform ka reform mo ba ben mo nari mat wona jal ka charkel ba men jeng jan ba jo wuch anyok ku mesfile ay wo kana shi kor ba de ba ka solve for jamo e dialogue through dialogue o bana bu ka rach badan dialogue me charge no ka nga charge no e kir me yadit so ajem jakti dial ko bi ke jek political change is needed. And the South Sudan de jager de ne dial ko na lat ke ti chudi an lo de ka wuch awa ya masen me ka be de lapen ka gwasen be ngai kone ne de kone shunga kuma kirm yadi ke supporter kirm yadi lokana na me ku kana rejakalong ano kana gwain kana ne kani en kuma kirm yadi la da to go wolon ke la da goy ne bi kone shunga kirm yadi ke ku benefit ka kir la ne ko la jitie ka da ke official en kone kula benefit kare madana wat ka pinya kir ken lat ken no ne na malat ke kuma ke opposition parties kene che chong ko bi kan no mishi mal mishi ben latok de men ta dan jikane de je wo todien so kujimo chikana gor chikana re jakalong strongly ko kan no chine mana lat kine gor kil mi yadi chelere lon ko bi South Sudan ba te kamal nimi dana ku civil war ku de tin men mi civil war che de to ko ngoro wetin tama e kan ne kil mi yadit non malone so na me mi to ka ke mi lat ken laken man bu ko na ngajena ano bi South Sudan ba te kamal by the way gore ne dial bi ko contribute kil mi yadit chi ni struggle garwade de de man chi ka struggle ane de konen ko kwan point ke mi yadit la ke jakela senior written konen kwa yo kwa la cham dio chi konen crackdown chi tore ke juba ka quick corruption ka ning natural sources ke lieten la petroleum ta da na cham je kuma kir mi yadit ka ne ka konen no sha backfire ka ko ngene ti gane kon yar ka South Sudan ko loko bi mal beben loko bi South Sudan bi ko benefit tele salaries tele to go relat ke ane yo konden chunkel ga kirmi yadi kene konden ku benefit kaje just an individual chigen ideal and majority re wika South Sudan chuke ko te mi yanu yan ka refugee camp ya ga jang ka refugee camp Nuer ka refugee camp kane tin ken tele ka refugee camp ne ideal te ka refugee camp ko ni ideality mi do de chi Nuer ko din chuja so mi chigen worumi that can this individual tin kula benefit ka kire kan content kwa jalar no e chi weji chaja de ger e gwawo de kim yadi daratan ko they are benefiting so time very little kaka right now right corner ka jom chalat gwasme wa te tegane timote lat ka ti chodian lot dornware wan chano joka Akobo activists stay jomu chikana lata wa there's a possible internal division within community mentere yika Akobo wati ga tana the Akobo politician ti amoy kayo ke de sha bribed kana de ti sha ka much kayo ko bikan na bikan ka da kare which ka Akobo and this individual wa right kan kwara to tinte nika juba eno yen kwa SSPD kwa ka dare ka dob da ande wukaka so me commission na me kanidi tie kanidi content cause problem ka Akobo ne de tie ka mong nekon shinkan kel ka nekon alakan tekan ka political group ala SPLM IG tikapin bacha de nyot ko tika na kel rinka na kel no karo ikan ka jid ka ne konente
la yes SPDF lakin kula bi gwada na to yes bele ayo tikitin kesi bele yani bika ren al bukan kula dara kanu wana wa kanak kane de titi chala dulu mite ka we madong de ka gor ka je ke de go we ke je ren wore de ka jen ko ramu mamuguro ban war ba kanak is not welcome ramugur na kan wore chaje de welcome so no you should get it ya mu ka yo to ren wore especially ka ko be ka din this time na kana yon this is unacceptable. So cha community au yugo no ne avoid spreading information madene kon innocent people de kan nak ne kon dilan wore nyangana mani ko ji kon te ganai te mote kwa kon betray te tere dan atitap ke information kam ka kuma kam kan ka dinya SPDF goten content ne content especially the content la civilian man kan don wadan ta tante ne da la information in te la ka tubu kam ga kum kirmi yadi ko buga na kula bok ngayen enemy kwanter mugora be jidak la gwad dan ti tiktin je la gor mo ken yam be konak misha kanak ke ce je yar be kula gor be kula ben kiya ajin ni na ta mun ne ko mun mufka la gor ka je no ba gwad an tiktin ba nga so these people la kan information la kan ka tup ba kam ku ni SPDF bekan yukulu bukaren yale rayana mun bu kon ken jene bala jen kum United Nation mo mu teche jen kwa dan ti civilian tikitin jen bu kon kenone ko gwante ani chang jen dan la lede a chang bun kon di ka kan kon ne kon kan kon ka secure ne ko la civilian ya ngaje nodi kan ne kon ba target so ne kon ti ray dan bi ngani ka social media ne ken kon gorken tinno they are giving information kenemi na kon tenaka kon were so in this report bukon ngajin wodi nuere gor kono de konti ke unity maden ba chule jene mat jagnat kaneti bombom this unity daga mo bukon jagneti la week ne de palpal ti chara lwang te dual so golan da la ni unity kana mal kam ne kon ko buj bata kamal so Sudan gwalu no der te kamal gor kon diala bachaje gor chete na dan trade mun go de na be ka te kamal mun dong wore gon wore de ka liun wore ka joy de ka batu yumon ko janta dan det kene ramu ku community de ku je bok ne ka de men ti dit karenyal ramu mo che jien che la ngud la randu nen mor sangani ku Sudan e dan la Northern Sudan kan kana kolat Umar Bashir kan je kon la min shala kim yadi kan wore ka ken kana mutop another community because suffer like that can talk sangni medan tana da yi kan bin da yi ne bana daga binaktin karen yale mun dan te mu bo don wala wala chal kan yawu muk rena la wu gen la benigen ta targan gotin continue de intigitin but kishi always kana ne kon la kan non boka kana de continue ne di chala ne kon barkin yadi ke rupo dan chanan ji na ne shin jago no jaram man man yer kuma South Sudan ka jara Ramadan and kun ku target kan jikwar and very soon by justice baben ba kan ne di tira na ka konti ba ka ti cire mi cha to gore jintame za kun Uganda cha jagwan kan jan kun ken yadi no shigan wari kan ka boka ka de min ka ci kan ga boka ren yalti dit right now a very concerning issue no ba address kun United Nation already it is happening so very soon ba ne di albana kan ajin gwada ana gore de kon chongtin ana bana nyawje kan other report chui project no bi channel bi support bi atamal